Ifundeka kanjena okungaye sinesibindi ukungena nokwethemba ngokukholwa. Hallelujah. Hallelujah. Allow us to in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Hallelujah. Ngokukholwa singasondela kuye ngesibindi. Hallelujah. Nangenkululeko. Hallelujah. SinoNkulunkulu bazalwane elithi iBhayibheli, sinoNkulunkulu ongasiye umahluleli njengoba sikhona namhlabeni, onguNkulunkulu ongummeli wethu. Hallelujah. Masikhuluma ngommeli, sikhuluma ngomuntu osesayidini lakho, ubhadalile wena, bali kuNkulunkulu asikabhadali, bali ukhethe ukusimela ngoKristu. You know, abanye abantu uNkulunkulu bamthatha njengesilwane esithusayo, isilwane esisabekayo, nakhona nokusondela kiso. Bali iBhayibheli lo uNkulunkulu lo esinayo, umoya wethu uyamemeza uthi Baba, Father, Father. He is our Father. Umbaba wethu lo uNkulunkulu bazalwane. Asizana uNkulunkulu oyijaji. Yabona makuthiwa bebhekana nejaji, kusho ukuthi kuyophuma isinqumo manje ukuthi uyalahlwa noma uyakhishwa, ufakwe ejele noma uyakhishwa. Kodwa lo uNkulunkulu lo osidalile akasilo ijaji namhlanje, usesengummeli wethu, usesenkulunkulu oveza uthando kithi. Yabona abanye bamthola njengoba umnyohlezi esitulini esikhulu onamehlo abovu osabekayo ukuthi lethi mawona ubhala wrong, mawona ubhala wrong, mawenza kahle ubhala right. Akasinjalo, ungubaba onothando. iBhayibheli wasithanda ngoKristu Jesu, wamnikela, wasifela, eveza uthando lwakhe. Uyathandwa nguNkulunkulu. So ngifuna ukuthi kuwe, uma kufanele uthandaze, ungahlangani nenkinga kwangazuthi wena sowuyaphambi kwesilwane esisabekayo esingeke sakuvumelana ukuthi ukhulume lutho ngoba wena kunjena nje empilweni yakho. Uma sifunda lapha ezwini leNkosi encwadini kaMatthew chapter 6 verse 9, iBhayibheli uJesu sifundisa ukuthandaza ukuthi anokhuleka ngale ndlela. Uma nikhuleka nithini? Nithi Baba wethu osezulwini. Hallelujah. Baba wethu, akasho ukuthi ijaji lethu esezulwini, bakuthi umbaba. Masikhuluma ngobaba, sikhuluma ngomuntu okwaziyo ukukunakekela, umuntu okwaziyo ubuthakathaka bakho, umuntu okwaziyo njengomuntu wakhe, umntwana wakhe, ukuthi wena uhluleka ngokukhona kuphi. So uthi la masifunda lapha khona bayimela lithi sondelani ngesibindi nangenkululeko. Kubani? Kujaji lenu? Kumahluleli wenu? Kwakuthi sondelani kubani? Kubaba wenu. uNkulunkulu umbaba, akukho ukugcwele bona, kuthi umbaba wami, He's my Father. Kuya yikho into engayifihla, kuya kuphekele ngikusho. Ngeke ngifike phambi kuNkulunkulu ukuthi Nkosi ngigcwele, Nkosi mina ngilungile ngimuhle. Kodwa masiya phambi kwakhe siyazi ukwazi konke. iBhayibheli akukho lutho ongamfihlela lona ngoba umbaba wakho. That is why uyakhululeka kuye. Nanoma kukhona izinto ezikhabe zakugila endleleni, noma kukhona izinto ezihambe zangenzeki kahle endleleni, kodwa uya kuye ngesibindi. Lapha kuMatthew chapter 6 mayifundisa uJesu ngomthandazo uthi uma ngabe
isinkwa sethu semihla nemihla. Amagama usipho ukuphila Baba, ngoba wena nguwe osiphilisayo. Siphe isinkwa sethu every day, sidinga ukuphefumula. Sithi Baba siyacela siphe isinkwa semihla nemihla, bese uyasithethelela. Akasho ukuthi qala usithethelele bese ngikhona usiphi isipho. Baba uthi uJesu banithandaza ithini siphe. Ngakho ukuthi siphe kuqala kusho ukuthi niya-understanda ukuthi ungubaba onjani kini, ungubaba omthandayo. Awuzothi besewonile bese ukhetha ukubulala. Usathane uzele uzobulala, kodwa uNkulunkulu ufuna ukuphila ukuze akulungise naseboneni kwakho ekugcineni bese uyofika kuye ezulwini lakhe, ngoba uyakufuna ukuthi uyohlala naye ezulwini. Sinobaba onjalo egameni likaJesu Kristu. So masithandaza simele ukusondela kuye ngokukhulu ukumazi ukuthi uNkulunkulu osinikeze ukuphila uyasithanda. Sondela ngenkululeko kuye, sondela nesibindi, noma ngazi ukuthi ngonile phambi kwakhe, kodwa ngiyeza kuye ngithi wena still ungubaba wami. Indodana yalahleko ngiyakusuka mina ngiye kubaba, ngifike ngithi Baba ngonile phambi kwakho naphambi kwalizulu naphambi kwakho. Akathi ngoba wonile bese uyabalekela ubaba, kodwa ugijimela kubaba, because ubaba nguye onempendulo empilo yakhe. Uma bengahlala lesigabeni la wayedle khona ifa lakhe aliqedile, wayengeka kwazi ukuphinda buyisele ekhaya, kodwa ekhaya ubuyisela ukuthi usondele nesibindi nane-freedom yokwazi ukuthi kubaba lo engisondela kuye uzom-understand. Bari iBhayibheli uyasazi uNkulunkulu ukuthi senziwe ngokuba singabantu, impilo yethu i-understanda kahle. Yingakho naseedeni ufika kibo ngoba bazwisisa uza kibo, balufuna ukuzwa kibo ukuthi do they still take him as their father now, bona bamthatha njengejaji, bayabaleka balisonile baba bayobhaka, bahamba bafaka amaqabunga emzimbeni wabo Adamu no-Eva, bayasithela bathola ngazuthi njengoba sebonile akasasuye ubaba. Ungubaba bazalwane, lo Nkulunkulu sondela kuye nesibindi. IBhayibheli akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Romans 8:1, uma ukuye you have a father. Akekho ubaba uzothi umntanakhe uma ngonile bese uyashintsha kasaba umntanakhe, noma ngabe ethanda engathandi, igazi lakhe likhona emntaneni wakhe. So yindlela ukuthi angamsephula kuye, amsuse kuye. Kodwa uNkulunkulu njalo ungubaba njalo owazi ukuthi thina sine-DNA yakhe phakathi kwethu. Uyasizwa, uyasilalela lo Nkulunkulu egameni likaJesu. So ngifuna le freedom abazalwane uNkulunkulu namhlanje, uNkulunkulu asibeke ne-freedom ekusondeleni kuye. With freedom, i-freedom sisho khululeka uma ubhekene noNkulunkulu. Have that freedom. I-freedom isho into mina ephakathi kwakho ukuthi yabona wazi ukuthi lo engikhuluma naye hayi ngizenzisa, but ngiyakuye ngi-free. I know uyangazi lana ke sikahle khona uyangazi. And ukuthi iBhayibheli noNkulunkulu engela sazi ngakho sithi singaqali nokuvula umlomo sithandaza abe yena sekazi ngako konke sizokusho. IBhayibheli ukuthi nabaseRoma ithi iBhayibheli uthi umoya ongcwele nguye osinikeza ukuphimisela emthandazweni, ngoba wazi lesiphithiphithi esiphakathi kwaso. That is why sithandaza. Ukuthandaza makube yinto emnandi kuwo, ngoba uyazi ukuthi ngizokhuluma nobaba. Yabona umuntu owazi ukuthi ukhuluma nejaji akakhona ukuthi abona athandaza, uyasaba uyabaleka emthandazweni, adoja thathe lokwanaka ifoni yini umdisturbe ngoba aka-understand ukuthi lo muntu ayakuwe ubaba wakhe. Wena uxoxa nobaba wakho kuba mnandi, ukhona ukubeka konke, umtshele konke lokho kusenhlizweni yakho. Awuzukubalekela ukuthandaza, ngoba yabona makuthiwa isikhathi sokuthandaza abantu bayabalekela ukuthandaza. Balula abantu ukuhlala balalele ukhulumo, mara makuthiwa kuyanisothandaza kuba nzima ebantwini ngoba they don't understand. Lo muntu esiyokhuluma naye ubaba wethu, we come to him with freedom. Hallelujah. But in the second
uyomthandaza. When wazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, there will be freedom kuwe. Uzokhululeka ukuyokhuluma nobaba wakho ngesikhathi la athi thandaza. Yona uNkulunkulu uzokutshela ukuthi thandaza, bese aqoqa abantu akutshela ukuthi thandaza. Ma uzwisisa ukuthi umbaba lo okhulumayo ngimele ngimlalele, futhi ma uzwisisa ukuthi unginikeze ukukhululeka, ngizothandaza ngihlezi lapho noma ngingasamemezi ngamagama, kodwa ngenhliziyo yami ngizokhuluma naye ngoba ngiyazisa lo ongibizayo ngubaba, ngibizwa ngubaba. So ukwazi ukubizwa ngubaba bese uyala. Uma uNkulunkulu athi thandaza bese usathandaza, usho ukuthi usengakabi ngubaba, awumthathi njengobaba. But when he is your father, every instruction and show uyayithatha wena. Thandaze ngalesikhathi athi thandaza ngaso, thandaza unamandla umthandazo. Yabona ngiyakusekuza abantu bakhuluma ngomthandazo namhlanje. Nalo hlabelele ukukhuluma bika kuJesu, nalo bafakaza ukukhuluma ngomthandazo, bakhuluma ngosuku lakhuluma ngomthandazo. So umthandazo zalana indlela esikhuluma ngayo noNkulunkulu. Ngeke ukhulume nomuntu mesaba. Yabona mawuthukile awuzokhuluma konke ngoba lo muntu awukakhululeki phambi kwakho. Uzokhuluma ubala amagama ngoba lo muntu mazi enenye into phambi kwakho. So uNkulunkulu akasibusise egameni likaJesu. Hallelujah. He is our Father. Umbaba wethu lo uNkulunkulu esihamba naye egameni likaJesu Kristu siza kuye ngefreedom. Hallelujah. Hallelujah. Freedom phela siyazi kwesinye isikhathi. Freedom sisho ukuthi kungabi khona ethi no phakathi kwakho. Bale yonke into ithi yes, ngiyakhuluma naye. Sithe singena kulombuso sathi sithole freedom. Bale basibheka le freedom. Ayisiyo le freedom. Leyo lebese-expecte yona. Le kululeko besibheke yona. It's not the one. But if you tell uNkulunkulu, there is total freedom. Inkululeko ephelele kuJehova. Namhlanje sifisa ukuthi abanye ngabe sebayakhuluma kungena abanye ngoba sikatholanga lento lebe silinde. Kodwa kuNkulunkulu sine freedom yonke ephelele egameni likaJesu. Hallelujah. Ake sibheke lapha encwadini yabaHebheru, lesibheke uGideon. Gideon uyakusisa ngisafunda ngaye chapter 6. Ngizokucela ukuthi ufunde kuphela eHebheru, ngizokhuluma bese ngiyacela ukuthi. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Lapha ku chapter 6 la sifunda khona bazalwane. Lithi iBhayibheli abantwana bakaIsrayeli basebonile kuNkulunkulu. Israyeli isono sakhe esikhathini esiningi ukuthi basuke kuNkulunkulu osezulwini ophilayo bayokhonza baye kuNkulunkulu. Namanje la kunjalo kulabantwana bakaIsrayeli baze bathunjwa basesizweni sikaMidiyani. Isizwe sikaMidiyani siyabamoshela yonke into abayenzayo. La bebetshala khona babefika basephule, babefika bamoshe nje, babamuke zonke izinto, yonke into yabo abayitholayo babemuka kuMidiyani. Isizathu babonile phambi kwaNkulunkulu. Uma ubona uSathane eqinizile, kukhona isizathu esithize phambi kwaNkulunkulu ngawo. So lesizwe lesi lithi iBhayibheli sika-Israyeli saqala manje samukwa ngamaMidiyani. uNkulunkulu wathumela umprofethi ngoba sebakhale kakhulu bethandaza phambi kwaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi bafuna uNkulunkulu abasize. Kodwa uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi babengakhulumi iqiniso, babengena freedom. uNkulunkulu kukhuluma ukuthi somile vele senze lokho. iBhayibheli uNkulunkulu waze wathumela umprofethi wakhe wayobatshela ukuthi nize nihlushe amaMidiyani nje ukuthi nina nonile phambi kwami. Angikhonzanga kahle ninguNkulunkulu, ningihlanganisile nabanye boNkulunkulu. That is why namhlanje nidelela lesizwe sabaMidiyani. So iBhayibheli lapha bamuzwa uNkulunkulu. iBhayibheli uNkulunkulu wasuka lapho wathumela ingelosi yakhe. Uma ithumela ingelosi uyithumela emntwini oyedwa okufanele ayobangqobela abalwele ahlule isizwe sikaMidiyani. iBhayibheli kwakukhona indodana kaJowashi ogama lakhe lalinguGideon. Watholakala hlezi ngaphansi kwesihlahla se-oak ebhula khona ukolo
ukuthi sizogcina senze njani la ngoba naku siyathandaza uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wabeka isizathu into elenza nalo ukuthi nina nonile nasuka kini nayo khonza abanye boNkulunkulu leli Bible uNkulunkulu wafika phezu kwaGidiyoni ngengelosi yakhe wathi uNkulunkulu wena khawe linamandla usho kuGidiyoni uhlezi phansi ngoba ekhathaliswa ilesimo kanti uNkulunkulu umbiza ngekhawe linamandla uNkulunkulu uthi mina Gidiyoni ngifuna ukukusebenzisa ukunqoba amaMidiyani uNkulunkulu kuye uwanqoba uziwaqede wonke uGidiyoni uyamangala ukuthi mina nginqoba amaMidiyani kanjani mina ngowesizwe nje singasilutho ba-Israyeli so ngingawanqoba kanjani amaMidiyani so uThwebele wangakholwa inhliziyo yakhe iyamangala iBhayibheli verse 13 afuna verse 13 verse 13 yes uGidiyoni wathi kuyo Nkosi yami uma uJehova enathi konke lokhu kusehlele ngani na ziphi izimangaliso zakhe abasitshela ngazo obaba bathi uJehova akasikhuphulanga eGibhithe na kepha manje uJehova usilahlile wasinikela esandleni sabakwaMidiyani. Hallelujah. Gideon, freedom before God. Hallelujah. Uyabuza uGidiyoni ngalokukhululeka akathi uNkulunkulu sothe khawe linamandla sevele nje sekunjalo yaqhubeka emandleni but wayengumuntu uGidiyoni ebudini bakhe sibona ngithanda le freedom kuye lokuthi uthi Nkosi mangabe bekuthiwa nginamandla mangabe sinamandla why kwenzeka lendlela sitsheliwe ngawe ukuthi uNkulunkulu onjani abokhokho bethu basitshela ukuthi bakhiphe eGibhithe but namuhla wayesikhusho ngalendlela kwenzakalani nkosana wena amagama asho ukuthi akholwa ukuthi lento ishoyo ingenzeka umuntu uGidiyoni aka-acti perfect phambi kaNkulunkulu but umuntu uza ne-freedom ukuthi yes manje I feel so empilweni yami Jesu wena Nkulunkulu ngizizwa ngale ndlela ukuthi lento ishoyo uNkulunkulu angiyiboni ukuthi izowenzeka ngiyayithanda le freedom awuzenzi high class phambi kaNkulunkulu but uza nenhliziyo yakho because uyazi noma ungathi wena yes Lord yes it is your will usho kanje Nkosi lokuyintando yakho mara umuntu ungakafikeleli lakutheni uya-understand ukuthi intando yakho uyazi uyakubona enhliziyweni so ngiyathanda nenkululeko athandaza ngayo uNkulunkulu uGidiyoni uNkosi no mina kwamanje njengoba sicela ukukhuluma sinawe mina le nto ngi-understand ukuthi kungenzeka kanjani uNkulunkulu why konke lokhu kwenzeka kithi uma ngabe wena ukhona uma ngabe wena unathi uma ngabe mina ngikhawe linamandla why sikhushwe kangaka ngamaGibhithe uNkulunkulu uyam-understand uma ufunda kuverse 14 uNkulunkulu umphendula uthi ngicela ufundishe phasi uJehova wambheka wathi hamba ngalawa mandla akho umsindisi uIsrayeli esandleni sabakwaMidiyani angikuthumanga na uNkulunkulu uthi hamba ngalawa mandla nawo haleluya uNkulunkulu ufike wathi uyekhawe linamandla Gidiyoni wathi ayikho yonke lento Jehova uthi still noma wena uzibuza ukuthi wayenzeke so but still ngithi wena ikhawe linamandla lelo freedom akathi ngoba uthe ikhawe linamandla bese sokuvele kuzingenisa lapho but unalento ukuthi ngathi khona ukuthola kahle may God explain more empilweni yami uGidiyoni uyasondela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ukhuluma kuye ukuthi wena Gidiyoni hamba ngalamandla nawo mina ngizokuqobela wena Israyeli ngizobanqobela nesandla sakho wena Gidiyoni wena usesekhawe linamandla noma ngabe kunale-doubt enhliziyweni yakho yes uright uyakhomba uNkulunkulu ukuthi uyakama you are becoming naked before being uNkulunkulu ukuthi Nkosi nabuthakathaka bakho le nto ishoyo ngiyafuna ukuyembala ngizwisisi nidlula njani la Nkosi that freedom phambi kaNkulunkulu khulume
uJesu ngoba wena zange akukhipha thona ngofela abantu ngalo wakhipha uJesu endaweni yakho. How much love yini into akakugodlela yona ekuthanda kangaka. Uyakhululeka uGideon uthi Nkosi ayikhona angikholelwa uNkulunkulu uthi nginawe ngizoba nawe. Verse 14, I will be with you. Ngizoba nawe ngizohamba nawe. Ngiyakuzwisisa Gideon la ubuke khona nihlushiwe kwanele. Yabona namasifizi uNkulunkulu asikhuluma ungazethembi ungasabi uyaphambi kwakhe ungazenzi othembayo iyaphambi kwakhe. He will explain himself until you understand ukuthi yes Lord ngiyavuma. Yabona Maria wayekekile uMaria kuthiwa uzokhulela uzale umntwana kufika ingelosi lo mntwana yakuthiwa uJesu izizwe zonke zizophila ngaye zisindiswe ngaye. uMaria uthi no Jesu ungazomhlupha wena uNkulunkulu ungazomhlupha wena ngelosi ungamtshela izinto ezizomdisturba. Mina kufanele ngishade ngingamthola njani umntwana engayazi indoda. Mina kufanele ngishade noJoseph. Ingelosi yaqhubeka uMary unale freedom yokukhuluma icondition yakhe izinto ezingathi azimcaceli yakhe. Uyafuna ukuthi Nkosi icacise kuphela kwenu. You will never love to pray uma ungenayo freedom wena uyaNkulunkulu. Ngeke uthande uthandaza ngoba usaba amanga ozowakhuluma. But when the freedom yazi let it show God knows me. I'm telling him my heart. Ngimnika inhliziyo yami engene ngayo. Ngilinkosi mina understand that. Maria ingelosi iBhayibheli ingelosi yahlala eduze kaMaria yabelwa ikhuluma Maria mosibendo leyike yenzeka izilandela ama-example manje izibonelo zokuthi kwenzekile umzala wawo uElizabeth watholiswa umntwana uZakhariya noma sebabadala kwenzeka iyamchazela because uMary akaka-understand. Ngiyayithanda le freedom when we go to our God. Le freedom izokuphusha ukuthi uthande ukuhlala nobaba wakho. Mara uma ungakhululeki ufuna ukuthi u-acte asi-acte phambi kwaJehova. Ebazalwane u-acte uNkulunkulu ukwazi konke ngisho noma phakathi kwekhapha lakho uyakwazi. Make him know ukuthi wena ungubani wena ucabanga njani. Let him change your mind. Yabona imind yakho uNkulunkulu wena ingakashintshi ngoba wena ufika u-acte ngathi ungcono kanti uma ungafika nje uzendlale uMary until ingelosi zimbekele waze wavuma ekugcineni wathi makwenzeke kini njengokusho kwakho. Yabona makusho njalo ongasekuphela amandla manje. Okay kulungile makwenzeke because God has made you understand ukuthi kungani ekhuluma lokho empilweni yakho. Kungani ufuna lokho. Kungani unelungelo lokukhululeka kubaba wakho oNkulunkulu. So uNkulunkulu ukhuluma noGideon. uGideon ngizakwenza lokho egameni likaJesu. Bali basifunde verse 17 ifundeni. Verse 17 wathi kuye uma ngifumene umusa emehlweni akho unginike isibonakaliso ukuthi nguwe okhuluma nawe. Hallelujah. Uma ngifumene umusa uGideon akasho ukuthi ngoba uJehova sothe ngizoba nawe. Uthi I still don't understand. I understand Jehovah. Yazi angazi yangizothi ngifuna ini kuwe. Ngifuna lokukhululeka lokho kungaka. Uthi ngoba sowushilo uJehova nawe. Manje ngifuna akubeka isibonelo nje. One isibonelo nje. Isayini nje ekhombisayo ukuthi vele uzoba nawe. Akasho yabona ungubaba. He has not come before God, but uze phambi kukaBaba. Uthi beka isayini nje. Akube khona isayini Nkosi okwenzeka ngayo ukuthi na kanjani lento le izokwenzeka. Hallelujah. IBhayibheli wahlaba imbuzi Gideon wathatha iflower engenavubelo nenyama wanikela ngayo lapha ku-oak tree. Hallelujah. Amen. So IBhayibheli wabeka le nyama phezu kwami. Ingelosi yasibeka phezu kwedwala le nyama. Seyayibekile phezu kwedwala. IBhayibheli ingelosi yathinta ngenduku yayo. Hallelujah. Mayithinta ngenduku yayo lapha umlilo wavela lapha kule nyama kaGideon. Isayi uthi Gideon ngifuna ukuletha ukunikela kuqala.
ukuze ngikhona ukuthola ukuthi uzongenzela lokho kushoyo sibili na ngiletha umnikelo as a sign yokuthi wena Nkosi uzokwenza ngiletha lembuzi iyahlatshwa lembuzi ngihlanganisa iflower ngenza isinkwa esinemvubelo ngiletha la ake ulindele umnikelo wami ngiyowenza maye kuye ingelosi ifika phezu kwedwala uyabeka lo mnikelo wakhe phezu kwedwala wembuzi nesinkwa sakhe uma ibeka lapha ingelosi ikhomba ngenduku lapha kulesikwa kuvela umlilo wawuveza ukuthi Gideon mina ngiyingelosi ngingowasezulwini uNkulunkulu lo kushoyo lo okuthumayo kwakuveza lokho kuGideon ukuze uGideon enzeni akholwe uGideon haleluya ukuze akholwe iBhayibheli uGideon khona lapho ingelosi yabe siyahamba bese uGideon ule ndawo le ingelosi eveze khona umlilo iBhayibheli wakha i-altar Gideon wakha i-altar indawo yokunikela wayakha kahle wayibiza ngegama lokuthi the Lord of peace uNkulunkulu wami wokuthula haleluya amagama bekunesiphithiphithi phakathi kwabo ngale nto eyenzakalayo lapho kwaMidiyani ngendlela abasehlupha ngakhona bekuphithizela ufikile uNkulunkulu wakhuluma naye kodwa ngenxa ukuthi le nto yenzeka kakhulu isiphithiphithi besiloku siqhubeka there was no peace in me but manje ngibona nginokuthula ngoba umlilo uvuthisile isayini yami uyiphendulile haleluya uNkulunkulu amusakasisise bese ingelosi ingelosi yakhuluma kuyo futhi naye yafika ngwesithula thatha inkunzi yesibili phinde futhi bese wenzani inkunzi number 2 bese iBhayibheli ifanele ibe na 7 years eminyaka lenkunzi wena Gideon bese lenkunzi le uyahamba uyophula i-altar likababa wakho uJoash uyoliphula leliphikiza likababa wakho because baba wakho nenkosi yakho uBhali bayikhonzayo hamba uphula i-altar likaBhali elikhonza baba wakho uJoash nabantu balendawo so iBhayibheli bese wakha i-altar yakhe hamba ususa lezithixo ngoba yizo ezimfakela lapha enkinga ukuthi ekugcineni itholakala selimlimaza lihlushwa limukwa izinto zenu ngamaMidiyani hamba ubhidliza lelo altar so iBhayibheli Gideon wakwenza lokho wakwenza ebusuku ngoba wayesaba ukuthi abantu bendawo bazombulala wakwenza ebusuku balibhidliza ebusuku esalibhidliza ebusuku iBhayibheli makuvuka ekuseni bavuka abantu bemamele Gideon namadoda ayehamba naye babhidliza i-altar bavuka bethukuthele abantu abekhonza uBhali bathi siyamkela uGideon kodwa uGideon akazange bakhona ukwenza lutho lithi iBhayibheli wakhuluma ubaba wakhe wathi wayinilwele uBhali baba wakhe naye wayekhonza uBhali balo uyajika manje uthi nimlwelelani uBhali uBhali uNkulunkulu wayengazilweli ngoba uBhali ekhona ulwela abantu bakhe when it comes to la uNkulunkulu sekabuyisa khona aboNkulunkulu abakhonza abantu balwele ukuthi ungakhulumi njani ngoNkulunkulu wethu ungakhulumi njani ngoNkulunkulu wethu kodwa la sithola ukuthi uNkulunkulu wakumela uGideon azake bamenze lutho zake bambulale kwakuyisimo esisabekayo ngoba labantu from dala bangenile kakhonza uBhali babe uyafika yena umfana ususa izinto zabo abazithembile so khona lapho uGideon wakumele bambulale bani kwakuyisayini ukubulawa kwakhe ukuthi ingelosi kaNkulunkulu inaye uNkulunkulu uhamba naye kwaba uphawu kanene walakha futhi elinye i-altar uGideon walakha wabiza igama likaNkulunkulu phezu kwalo egameni kaJesu Kristu iBhayibheli ifundela uverse 26 umakhele uJehova uNkulunkulu wakho i-altare esitongweni salenqaba ngokuhlelekileyo uyithathe inkunzi yesibili unikele ngomnikelo wokushiswa ngezinkunzi zika-Ashera oza kuba 36
uGideon wasithatha amadoda ayishumi ezincekwini zakhe wenza njengalokho uNkulunkulu ekhulumile Sorry, can we get 36? 36. Okay. uGideon wathi kuNkulunkulu, uma uza kusindisa u-Israyeli ngesandla sakho njengalokho ukhulumile, bheka ngiyakubeka uboya obhulukiweyo esifubeni uma kukhona amazolo eboyeni kodwa komile emhlabathini wonke, ngiyakwazi ukuthi uza kusindisa u-Israyeli ngesandla sami njengalokho ukhulumile. Hallelujah. Gideon time man. I never thought in Imambili Jehovah. Still sadinga isaya. That freedom. Oh, umama ungamthatha njalo Jehovah. Ubekile isaya. Baruthi ngisadinga ngizothatha uboya. Ngibubeke. Ngifuna ukubona ukuthi amazolo azongena naphezu koboya. Uma ngathola uboya kumanzi, inhlabathi yomile. Kusho ukuthi cha, nguwe lokhulumayo. So lokhu futhi asiyi-1 manje uhamba indledlana ende ne-freedom yokumazi ubaba wakhe. Akathi ukuthi ngizothi ngiyamubuza uNkulunkulu athukuthele. Uyamazi ukuthi ubaba, I have to, and he knows noma ngakafikele la nesiyakhona, uyazi ubaba ukuthi lokho akatholi impendulo yakho. Ngisadinga ukuthi akhulume nami kakhulu enye ukuthi freedom phambi kaNkulunkulu, mazi ubaba wakho, ungamesabi webuya phambi kwakhe, uzokukhuthaza njalo uthanda ukuthandaza ngoba uyama phambi komuntu ozokwahlulela. Ubaba othandayo ulindele indlebe yakhe ushilo mhlawumbe indlebe yakhe ilindele ukukhala kwabangcwele bakhe. uNkulunkulu akasebenzisa egabeni likaJesu. So Gideon uthi makuzothamba uthambe kuphela noboya kube dry lapha enhlabathini, ngizobona ukuthi nguwe uNkulunkulu. Funa futhi verse 39. Verse 39. uGideon wathi kuNkulunkulu, intukuthelo yakho mayengangithini, ngizakhuluma kanye kuphela, ake ngilinge kanye kuphela ngomoya. Makube komile eboyeni kodwa kube khona amazolo emhlabathini wonke. Hallelujah. Wenzile uNkulunkulu waba manzi umoya ngoma emhlabathini. Gideon uthi sinodethina. Phinde futhi another side. Kuba manzi inhlabathi uboya bonke. uNkulunkulu wenza njengokuba uGideon esho. Akazange abheke indlela, kanti wenza njengokuba egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. uNkulunkulu wezibonakaliso. Ifuthi Nkosi bekuphawu ngenzele uphawu olingenza uphawu Nkosi ngalokho kuveza ukuthi ngikhululekile phambi kwakho ukuthi Nkosi ngikubuze ungitshele ngoba wena ubaba wami. So the sign akayibekile uNkulunkulu wenza ngalendlela le asho ngayo. Still akamthukuthelelanga, akukho la siza khona nje
sure uyobiza impi yakhe sewusure ngeke ukhulumile noNkulunkulu isikhathi lalela uNkulunkulu emthandazweni wakho khuluma naye bese uyamlalela bese uyabuza imibuzo neliseka before usuke phambi kwakhe be free weneliswa amazwi wakhe abashoyo umuntu emibuzo ubuza uNkulunkulu kwesinye isikhathi sikhethiwe ukuza abantu ngoba sihluleka ukuhlala phambi kwakhe Nkosi mtshele Jehova angisukumi la ungakangiphenduli ngiphendule Nkosi wethembekile uNkulunkulu haleluya is a faithful God noNkulunkulu noma ngakhulumanga namhlanje bali kusasa uzokhuluma izolo ngibene ngithini naNkulunkulu bekangiphendula khona ngibuzile umbuzo Nkosi why kungenzeki lokho why kanti ungakhulumi ngami ngalokho andizolo ngokuthi uNkulunkulu ekhuluma ngavuka ngathi wow what a God uNkulunkulu osithandayo angisirong ukuthi ngibuze ngifanele ukubuza ngingumntwana wakhe naye uyafuna ukungizwa ngibuza angiphendule uNkulunkulu wozani sithethe indaba noma izolo zenu zibomba kwegazi mina ngizakuzenza zibe mhlophe kusho ukuthi uyalisikale phansi uyakuthanda ukukhokhisa wozani isikale phansi mtshele into ekuhlunayo ngitshele icase yakho mina I am your father ngingubaba wakho ngizokusiza la wehluleka khona uyasithanda masabazi ilibabeli lakho nasikuthakatheka khona usathana jawe uyahluleka uNkulunkulu uthi wena unamandla ngoba yena uyakuthanda akakhulumi lokukhulunywa ngusathane ngempilo yakho so emthandazweni sinale freedom ngoba umoya uNkulunkulu khona there's freedom in us uNkulunkulu musakasifisise egameni likaJesu Kristu sondela kuye ngesibindi iya kuye ngenkululeko uyakuthanda noNkulunkulu mtshele bonke there's nothing obelufihlele yona inkinga yethu asisiba abantwana yazi umntwana kafihli lutho ukhuluma konke uma wabuza nje ukuthi kubani ufika uzokhuluma bakutshele kahle mara ungakhulumi lutho mara uzozikhipha akhiphe nalowo makabuzi kona ngoba ungumntwana ilibhayibheli thina singabantwana bakaNkulunkulu legama abantwana isho ukuthi God is expecting us to have that freedom esemntwaneni yokuthi akanakhona umntwana akafihli umntwana bali ukhuluma zonke izinto nalezo ongamuzi zona asalakukhokela zona ngoba ungumntwana masibe ngabantwana sisondele kuye ngefreedom uyasithanda ubaba egameni likaJesu Kristu sizothandaza uNkulunkulu uyakuthanda Jesu uyakuthanda Jesu uyakufuna ukuliba umntwana kuye that heart of yours susukudala umoya okudala uhlalela izinto umoya okudala understand ukuthi ngiphambi kwaNkulunkulu ongazi kahle elibhayibheli yikho engamfihlela yona umoya okudala uzokukhohlisa ukuthi hayi lokho hayi lokho there's no need ukuthi ngakutshela uNkulunkulu nebazali uNkulunkulu simtshela nezinto ezincane yabona uma ungezwe umuntu athandaza ungazothenda yelo uyabhola hayi mani nalokho nje lesikhona isidingo hayi mani sathela tshela ukuthi hayi lokho kusho lokho uNkulunkulu lokho akakudingi uNkulunkulu akanankinga nalokho hayi dlula khuluma ngalokho angifuni usathela mtshele emthandazweni wami ilibhayibheli umoya ongcwele uyosinikeza ukuthi sithini phambi kwakho uyasihola uyasikhulumisa ulikhuluma nalokho phambi kwaNkulunkulu ngoba yena ungumoya we-freedom ungumoya wenkululeko ukhona phezu kwethu ukhululekisa impilo yethu nenhliziyo yethu nemilomo yethu ikwazi ukukhuluma into efanele phambi kwaNkulunkulu uNkulunkulu akasisize egameni likaJesu Kristu sizothandaza Nkosi ngicela le freedom mayihlalekile freedom eyayikhona kuGideon baningi abakhona ezweni lenkosi bona ngithande nje uGideon that freedom yokuthi mawucabanga la singakanani isikhathi asiphendile phambi kwaNkulunkulu enoNkulunkulu bakhuluma indaba eyodwa nje ukuthi Gideon uzokunqobela nokunikeza amandla wena uzobaqeda bonke mawuthi uyabheka ekugcineni uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi wathanda lenhliziyo yakhe nenkululeko akazakane lutho azakane namuntu bali ibhayibheli washaya izicilongo kwavuka impi phakathi kwabaMidiyani kabulalana wodwa kwazana wodwa Israyeli empilo ebhekile engakaze ayo Israyeli phela uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi uthanda le freedom ebukhoneni bakhe wale freedom nawe yile freedom
sometimes uhlala 2 minutes emthandazweni wakho. Inkinga yini? Awuna-freedom, awumazi ukuthi ngubaba wakho, umazi njengomuntu ongabhekeki, ijaji elikhulu elibheka lehle kufa, elaziyo ukuthi mina ngone kuphi, ngathatha kuphi, ngathatha lokhu. uNkulunkulu osithandayo uyasithanda bazalwane egameni likaJesu Kristu. Uma wena ungamthandi bekumele umthande kusukela namhlanje, ngoba uyakuthanda, ukuthanda esonweni sakho, ukuthandela ubanjwe khona, uthando lwakhe luyamangalisa. Uma ekhona uthi Nkosi nami ngiyafuna ukukuthanda, bengingakazi ukuthi kanti uyathandeka, uyathandeka noNkulunkulu. Uma ekhona uthi nami ngiyafuna Jesu ukuthi umthande ngikuthande, makaphakamisisane kuthandaze naye, sisazokhuleka sonke sifune i-freedom. But i-freedom iqala kuphi? Othandweni. Uma umuntu umthanda uba free kuye, but uma ungamthandi awukhona ukumtshela konke ngoba umthanda. And uma umuntu eyibhubezi kuwe awukhona ukumtshela konke ngoba uyamazi ukuthi akanathando. Lapho nakhona kukhona uthando, kukhona i-freedom. Lapho nakhona ukwesaba, kukhona ukungathandi. Uma umuntu umsaba, uthando alupheleli. But uma umuntu umthanda uba free nakuye. uNkulunkulu akasisize khona uthi Nkosi ufuna ukuthanda nami njengenkosi nomsindisi. Uma ekhona osho njalo phakamisisane ngithandaze naye. Lord, I want to love you more and more. Ube inkosi empilweni yami, ube umsindisi more empilweni yami. Egameni likaJesu Kristu siyathandaza. Egameni likaJesu Baba ngiyabathandazela. uNkulunkulu wethu omuhle, ngiyabonga Nkosi ukuthi uyasiveza njengoNkulunkulu obathandile. Nabo bayavuka bayakuthanda. uNkulunkulu bathande more. Vula izandla zakho, vula ingalo yakho, beseza kuwe bazothandaza. Baba siyabonga uyabezwa ngoba uyabathanda. Bayazinikela kuwe, bathanda Nkosi, bayakuthanda nabo in return. In Jesus' mighty name, siyabonga Nkosi ukubenza bakho kusukela namhlanje bangabantwana bakho. Yize imithandazo yabo bakhulule kubosheni, benzele umusa nakuzo zonke izinto abadinga umusa kiyo. Egameni likaJesu Kristu siyabonga manje naphakade. Haleluya. Ngoba uJesu uyakuthanda. There's this time ukunikeza sona ulisukuma uthandaze uri Baba ngicela i-freedom ebukhoneni bakho, ngizizwele i-free, ngingasabi, ngingethuki. Freedom njengoGideon. Uma ngithi Nkosi ngifundisayo ukuthi uyavuma yini ngiye kulo msebenzi, ngibelisayo Nkosi. Uma ngizothi ngifika lapha bangixoshe egeyidini, I will know ukuthi wena short awuvuma. Uma ngizofika lapha Nkosi kwenzeke uma ngizovuka kusasa ngingabi nemali yokugibela, kuzobe kuyisayini ukuthi wena uNkulunkulu othi no to this thing engiyakiyo. Uma Nkosi uzobe nalo kubeka anything phambi kaNkulunkulu. Nkosi, uma kungenzeka ukuthi enkonzweni uma ngifika kuyo-simple signs, uma ngingafika enkonzweni ngibe number 1, ngizokhona ukuthi le nto othi ngifike niyenze vele ngifuna niyenze. Uma Nkosi ngizofika enkonzweni kube nalokhu Nkosi, I know it's gonna be you oshoyo ukuthi uqhubeka kule nto leyo oshoyo. So uNkulunkulu ngisakasize sizothanda Nkosi freedom in your presence. Ngiyavuma khulule yabona thandazela freedom uzothi kunento ethi esuke sakho, and you start to look at God in a different way. Ubheke esikhulini noNkulunkulu okuthandayo egameni likaJesu Kristu. Haleluya, haleluya. uNkulunkulu osithandayo uyasithanda. Haleluya. Sisondela kuye Baba namandla, Baba osithandile. Freedom in the presence of the Father. Awusayothandaza isikhathi usithandaza because you understand ukuthi umi phambi kaBaba. Awusazovuka nje uhambe ngoba you understand unobaba okuthandayo. Hallelujah. Freedom in the presence of the Father. No lie, akunamanga ofanele ukakhulume, akunazibeka kahle nokuzilungisa kahle uma uya phambi kwakhe. In whatever condition ukiyo, uNkulunkulu uneright yokukhuluma naye because he is your
Yes.